عقیده ایمان یا احمد خانی لبات محقق بتن او جواب دهو گوت من هاتف بحجاب صا احمد سناك بقول صحيح لتوحيد باري بلفظ فسيح خدي يك بهوري و بهوال نمعزولية نمرين نزوال نعسل و نفسل و ندا و نباب هين وي هينا وي نابت حساب جبوي چنين جهات و مكان نمانن و مثلو نهمتا نشان لويرا نبورين وقت و زمان نسال و نماه و نهين و نآن أبد ده هبيتن أزل هر حياة ده دنيا و عقبا خداي ميا أوي آفراندن أم و جملة خلق نهين غيري ويقد شو خالق بحق رسول دوي جملة حق تمام خصوصا محمد عليه السلام قسر دفتر جملة عالم أوى نبوات ومكتوب خاتم أوى خدي آفراندن جبوي فلاك جبو خزمتاوي شيهاندن ملاك كو قرآن جعرشان ديگل وان هنار جبوي حبيب خوي بختيار جبال خوي براقك جبورا شيهان لزينك مرصع اوي رونيهاند براقي ديگل رفرف دست بدست بأمر خدي او برن پیشی دست ده هفت آسیمانان اوی ایوران بقاس دو قوسان و بالخوگیهان هلانی خدي پرده راکر نقاب جمالا خدي دید اوی بحجاب دو جارام بچعوان جمالا وی دید لدر ملاين دبيج النديد مبا بسبب منكر قطرعا جخلقي تمارون على ما يرى اگر تو دبيجي لكدي خدا خدي قوت لنك سدرة المنتهى محقق بزان وي خدي ديتيه ولكن نزانت حقيقة الشيء جبوي چنين نزير وشبيه كسي وصفيكت دي چه بيجت بديه صفات دي سبع جبو ذوالجلال بزان حفتن اي عارفه پر كمال خوشي شين وزانين وفين وكلام بهستن دگل دیتنه بون تمام قديما وكي ذات جملة صفات نا عيني ذاتين نا خير ذات خدي نينا جوهر نا جسم وعرات نا كل نا بعد بزان بغرد اگر بگناه ما معذب بكت جويرا هيا ما مؤدب بكت رواية بكت أو لخلقي مشاق بقحر خواه تكليفا ما لا يطاق أري كي بظلم تكلف دكت دملك خدا أو تصرف دكت لما فرد هرچه جبوي بكير نفرد لوي یا جبو ما بخير إرادة دكت أو بخير شران رضا نين أما بفعل شران بزان بنده مختار فعل خويا نخالق نمجبور فعل خويا
موافق نبت قول و نیت عمل لبام دبیتن د ایمان غلل مروفه بی ایمان د دوجه مقیم بزانه که نامینتن ای حکیم مسلمان بقتل و زنا چجار نه کافر دبه نه مخلد دنار جمعسیتان لازمه توبه زو گنه نینه توبه نبیتن لدو نه معذور جاهل که عاقل بتن ج خالق بجهل خواه غافل بتن مروف نظام بت و نادان و سست دبیتن بتقلید ایمان درست دو وقت عذاب خده کت نزول لسر کافران نین ایمان قبول جعزل و گناهان نبی بون بری جبو قسم جن نین پیخنبری ولیان کرامت دکن جه ظهور دکن خرق عادت گلک جه صدور خوده ده ببینن مسلمان بچاو وکی سایی بیتن حیوا تواو جبیر ده بکن نعمتا جنت وکی دست بدن دولتا رؤیت بطال تناسخ محال حلول مکه اتحادا دو تشتان قبول اگر تشتکی پر مجزا بکی قبول ناکد ایدی مززا بکی هیولا چونین عدیم عدیم دنه کافر اید بیجت قدیم مکه لچ دلقمان و اسکندری جبوان نمعلوم پیغمبری ملائک شیاطین و جنان وجود هی دانکی بوینا وان جهود وکی یکن او هر دو به شک تمام در رزقیت دا حلال و حرام ببیجمت فضل صحاب رسول بجام بک باور بدل که قبول ابو بکر صدیق یار شفیق او ثانی سنینی دغار رفیق ج اول دفضل سرامت او کریم و صاحب کرامت او لپیوی بحق عمر دین پناه بفتح دوی شاه نخون کار و شاه خلافت کمر بو مجلا وی بست جو حکم وی پشتا مخالف شکست لپیوی عثمان بحق حکیم د علم علیم و د حلم حلیم جکرار افدلتر بیگمان او اعتقادا ما در حق وان د پیوان علی صاحب ذوالفقار سوار لدلدل شه نامیدار تفوق لسر یه دمایی هیه بمعنى برای رسول میه شفاعت دکن انبیاء اولیاء بی ایزنا خوده بو کسی اشقیا د غیب و حضور دعایان اثر دبیتن جبورا ایا با خبر بفعله د قنج دا نکی منته بفضل خوده دی بچی جنته بهشت و جهنم هنه ویدمه فنا نابن و ناچن عدمه یقین دی ببیتن دی یوم قیام حساب حلال عذاب حرام جبو اهل خیران نجات و رضا جبو اهل شران عقاب و جزا د قبر دبیتن ج خلق مری سؤالا نکری دیگل منکری د حشر ترازی و میزان هیه خرابی و قنجی و کشان هیه سیرات او پرا پر بخوف و خطر جمیع خلائق دکن لی گذر جهنم د بندا و جنت لپیش
لسر وی الهی تو دستم بکش وگر نه از مجرم بدعمل دزانم کده بیت پی من زلل بذنب و قصور دمن تو نکی دگل من به احسان و لطفا خوکی من و جمله امتا مصطفى ببي جنة طابع مصطفى